Juno Kizigenza mu rukundo rwinshi cyane. Inkuru ze z'urukundo na Ariel Ways 2022 yasize zishyizweho akadomo. Rise on the way. Je suis Juno. Ndakeka ko iyo kumvise wumva ibintu byinshi cyane. Muri make hariho inkuru nyinshi, ibiganiro byinshi byakozwe, amagambo menshi yavuzwe akubwira kuri Juno Kizigenza na Ariel Ways. Ariko ubu ngubu sibyo nshaka kugarukaho kuko ibyabyo byarangiranye na 2022. Ubu ngubu twafunguye page nshya y'urukundo rwa Juno Kizigenza na Bwiza. Ubu ngubu ndakeka hagomba kuza kandi kantu kavuga ngo je suis Juno Bwiza. Sinzi uko azabivuga ariko gusa cyo wowe ukora muri showbiz ndakubwiza ukuri yuko inkuru za Juno Kizigenza cyangwa se uyu mwaka wa 2023 ugomba kudusaza. Muri make utazagusiga amahoro. Icyo nzi cyo abenshi nitabasaza nge nzabe dendo. Icyo nzi cyo hano hagomba gushya umuhanzi mwakunze cyane Juno Kizigenza wamenyekanye cyane mu mwaka wa 2020 azamukira muri studio yari ya Bruce Melody bitaga Igitangaza ariko nubwo yaje kuza gusenyuka nyuma yaho. Ubu ngubu ari mu rukundo na Bwiza. Ndakubwiza ukuri yuko Juno Kizigenza umenye cyane mu ndirimbo nka Formula, indirimbo nyinshi cyane nka Please Me, harimo na yindi yakoranye na Ariel Ways bita Away, indirimbo nyinshi cyane nka Jaja, inyinshi cyane. Muri make yarahatwitse, dore ko ejo bundi hadaciye kabiri aherutse kujya gukora igitaramo mu gihugu cya Bujumbura. Ubu ngubu haje kuza guhihiswa inkuru yuko Juno Kizigenza yaba yamanukanye umwana Bujumbura. Muri make yaba yamanukanye na Bwiza Bujumbura aho agiye gukorera igitaramo bakajyana kurya show. Gusa nta gihamya twari tubifitiye, gusa byaratrendinze cyane mu mihanda hano ya Kigali biravugwa, gusa twanga kubiha agaciro. Ubu ngubu ndakubwiza ukuri inkuru iriho mamo kandi yizewe 100%. Twikura kuri source zacu original, twikura kuri Bwiza mwenyewe aratangaza yuko we na Juno Kizigenza bari mu rukundo ruteye ubwoba. Bwiza mwamenye cyane mu ndirimbo nka Exchange, Ready, yazamutse cyane muri uyu mwaka wa 2020 ushize. Ariko ubu ngubu nakubwira ko ari umwe mu bahanzikazi b'Abanyarwanda bakunzwe n'imbaga nyamwinshi cyane. Ibi ngibi yaje kubyerekana cyane mu bitaramo yagendaga yitabira aduha show nyinshi zitandukanye, dore ko ni umwe mu bahanzikazi bazi kuryoshya stage bya hatari. Nyuma yuko inkuru zitangiye kujya hanze zivuga kuri bo ubwabo, uwo bita Bwiza yagiye kuri Snapchat yiwe aravuga ati ngiye guca impaka, ese mwiteguye igisasu ngiye guturitsa? Ndakeka hariho bishobora kuza kubangamira. Ibi ngibi Imana ifashe Ariel Ways nimubimubwire. Bwiza yafashe ifoto ari kumwe na Juno Kizigenza, iminwa yenda guhura, muri make benda gusomana. Bwiza yandikaho ngo nzakubera byose wasengeye. Ese ni ibiki Juno Kizigenza yasengeye? Muri make muzi indirimbo nyinshi za Juno Kizigenza nyuma y'itandukana ryiwe na Ariel Ways zirimo amagambo menshi yuzuyemo amaganya cyane, amasengesho menshi cyane asaba Imana ngo izamuhereze undi mwari ubereye u Rwanda, ubereye umuco, ubereye ibogari nkanjye nka Juno Kizigenza. Muribuka indirimbo ya mbere Juno Kizigenza yakoze nyuma y'itandukana ryiwe na Ariel Ways bita Urankunda. Hari ahantu henshi agaruka, hari ibitero byinshi agarukamo avuga ngo numva bavuga ko n'Amana yibyiruka urankunda, ngo akongera akavuga ahandi ngo uwa Yezu wanjye ukambabaza. Ndabizi neza ko benshi mwumva indirimbo kundusha. Icyo nzi cyo namwe izo ndirimbo nyinshi mwarazumvishe. Ubu ngubu Juno Kizigenza na Ariel Ways baratandukanye, ariko ubu ngubu Juno Kizigenza ari mu rukundo, mu munyenga w'urukundo n'umuhanzikazi Bwiza. Afite isura idasanzwe, niwe mutoto wa mbere nakubwira uri kubikora muri iyi mihanda ya Kigali. Abantu benshi baramusariye, ariko ubu ngubu yabashije gutera intambwe aca impaka, avuga yuko Juno Kizigenza ari we muntu agomba kuzabera byose Juno Kizigenza yasengeye. Ese wowe iyi kopo yakiriye gute? Ndakubwiza ukuri ni ibintu bije bitunguranye cyane. Juno Kizigenza nta kintu yarabivugaho, gusa ndakubwizira yuko barimo barakorana indirimbo yarakozwe, hasigaye kuyishutingira amashusho. Mbere muri make hasigaye gukorwa video yayo. Ndakubwira ko bikekwa ko n'iyi foto yafashwe
bagiye gusomana Juno Kizigenza na Bwiza ari imwe mu bizaba bigize videwo y'iyo ndirimbo. Gusa katubihanga amaso, ikindi kimenyetso kigaragaza ko Bwiza na Juno Kizigenza baba bari mu rukundo rudasanzwe, urukundo ruteye ubwoba, ni zimwe mu ndirimbo z'uwo bita Alvin Smith, umurundi uri kubica bigacika muri iyi minsi, uri gukorana na korabo nyinshi n'abahanzi bo mu Rwanda, dore ko hari haciyemo ukwezi kumwe kutari kuzurana ko neza akoranye indirimbo Tujyane na Bwiza. Ubu ngubu akaba yamaje gushyira hanze ikindi kigoma ari kumwe na Juno Kizigenza, indirimbo bayise Akadage. Muri make n'ibimenyetso byinshi cyane. Hari indirimbo Tujyane, uwo bita Alvin Smith, umurundi, umuhitinzikazi, ni umuhitinzi, nibwo arimo arazamuka, abenshi ntibari bamumenya, gusa ni umwe mu bahanzi bari gukundwa cyane mu gihugu cy'u Burundi. Yakoreye indirimbo Tujyane na Bwiza, hadaciye kabiri abakoranye n'indirimbo bita Akadage na Juno Kizigenza. Dore ni imwe mu ndirimbo zifite ibishegu biteye ubwoba. Nakubwira ngo wajya ku Numa Media ukareba lyrics zayo, ni imwe mu ndirimbo muri make ziteye ubwoba. Kuzumva ntiwamenya ko ari ibintu abantu bagakwiye kuba baririmba, ariko barabikoze. Wowe icyo usabwa hano ni ku Numa Media, ushobora kandi subscribe, ubundi tukaguma tukajya tubana mu biganiro byacu umunsi ku wundi. Ushobora no kutwandikira muri comment ukatubwira ati ndifuza ko mwambingira kuri iki kintu, cyangwa se ndifuza ko mu biganiro byanyu mukora umunsi ku wundi mwakosoramo iki ngiki ntabwo kinigenda neza, akana kangaka mugakora nawe, cyangwa se ukatubwira congratulation ku byo tuba twakoze neza, ubundi tukarushaho kujya tubana umunsi ku wundi. Ukandika muri comment zanyu ni ingirakamaro. Nawe rero ufite kepo yawe, ndakubwiza ukuri ko ugomba gufata sheri wawe neza, ukamubwubwa neza, wanza ukamufata ukamutuza mu gituza cyawe, muri make ukamwitaho. Uyu nguyu rero ni Inuma Imasi Numenera. Mumfashe dutegerezanye amatsiko indirimbo izakundwa kuri iyi mihanda ya Kigali ndetse no mu Rwanda hose, indirimbo ya Bwiza na Juno Kizigenza. Turebe niba izarya hit. Ese Ariel Ways yabyakiriye gute? Muri make we yabifashe gute nk'umu ex watandukanye na Juno Kizigenza, nubwo ibyabo nabo bikemangwaho ku itandukanwa ryabo? Ese ninde waba yarabaye nyirabayazana ku itandukana rya Juno Kizigenza na Ariel Ways? Dore ko ibi bintu byose Juno Kizigenza atifuzaga yuko byajya hanze. Muri make yazabona indirimbo we na Bwiza isohotse, we akazabifata nk'ibisanzwe, nta n'ikintu kimwe, nta foto n'imwe Bwiza abanje gusohora, dore ko n'iyi ngiyi yasohoye asa naho atabanjije kubimubwiraho. Wowe kanda subscribe, ukore kuri comment, ibindi uzajya uguma kubikurikirana hano ku Numa Media. Tuzagume tubana umunsi kundi, kandi uzakoresha ku nshuti zawe zose, abavandimwe bawe n'imiryango yawe. Ciao ciao.